Dzień dobry, nazywam się Rok Orzechowski i zagraliśmy dobre spotkanie. Mieliśmy 67 punktów i 7 jest dobra. Pierwszy dzień turnieju kończymy z bilansem 2-0. Dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Udało nam się podzielić zespół na 2 piątki, więc wszyscy chłopcy mieli dużo grania. Dziękuję przeciwnikom za dobrą walkę. Mne sa hralo veľmi dobre. Od začiatku sme sa nevedeli prispôsobiť, super hral tvrdo, mal dobrý pressing, ťažko sme sa proste ostávali aj cez polovicu. Na začiatku sme prehrali 12-0 a určite by som ich chcel pogratulovať, ale takisto som chcel poďakovať nášmu týmu, že bojovali až do konca. Ja takisto chcem pogratulovať superovi. Pre nás to bola dobrá škola, pretože u nás pressingová obrana so zdvojovaním ešte nehraje v tejto kategórii. Čiže sme si zvykali na niečo úplne nové. Niekedy sa nám podarilo cez to prejsť, niekedy bohužiaľ ne, ale bola to veľmi dobrá škola. Poláci hrali rýchlo, agresívne, v obrane boli veľmi vynikajúci.